Njengokuba sikuthembisile ukuba umxholo wethu wanamhlanje sijonga yonke into echaphazela ulutsha ingakumbi oluluqala amashishini alo. Uyaqonda ukhumbule mbukelo ukuba abayili bempahla bajongene nemingeni yempahla ezithengwa kumazwe ngaphandle ngexabiso eliphansi. Lonto ethetha ukuba amashishini awafumani inkxaso yaneleyo. Namhlanje ke kwindlu yethu yosasazo sindwendwele ngumyili osemtsha uSandile Xaba. Nozasichubela banzi ngengqokelela yoyilo lwakhe ukukhumbula olusuku lweJune 16. Sandile, masikubulise sikwamkele ekhaya jikelele. Uyaphila ngalentseni? Ngiyaphila sisi kunjani? Ndiyaphila. Ndiyathanda kakhulu into yokubana ungumuntu omtsha usindwendwele apha enkqubeni. Ngaphambi kokuba sihlebele mgama singene kumba wakho yokuba uyila impahla, ungathi usuku lweJune 16 luthetha ukuthini kuwe? Usuku lweJune 16 sibungaza labo abaku-age yethu abashiya belwela imfundo ukuthi sibe nemfundo njengamanje lephi esinayo njengokukhululeka. Okunye nokunye nje sikhululekile ngako njengamanje ingenxa yabo. Lusuku lusinika amandla ukuthi nathi siphinde siqhubeke imfundo siyenze ibaluleke empilweni. Ungumyili wempahla uyathunga. Yazi into enkulu leyo because ayi wonke umuntu unaso esakhono. Uqale nini ukuthunga futhi wathatha isigqibo sokuba andifuna ukuthunga nje ndithungele endlini kodwa ndifuna ukuzibeka kwinqanaba lokuba ndithi ndingumyili wempahla? Ukuthunga ngiqale nje eminyakeni emibili endlule ukuba professionally ngoba ngigraduateile okokuqala nje ngediploma. Ngonyaka odlule ngagraduate futhi ngibe nothando nje elempahla. Kwazise ukuthi nasekhaya vele kuyathungiwa into yakhona. Uthando lisuke nje lapho impela ngaqhubeka feel isikhathi njengamanje ngiyaqhubeka ngiyathunga. Ndiyabona phana kuvelile impahla ozithungayo pha kumabona kude wethu. Ungathi mhlawumbe yintoni eyenza impahla zakho zehluke ngomphilo chatha okanye sa spice osithi fafa uqonda balejonga ithi Sandile Xaba? Understand nje umzimba womuntu ukuthi okay ngoba umzimba wakho kanje ikuphi okungaba ingqephu engaba inhle for wena. So ngalokho bese siyapha nje itouch yethu njengoSandile Xaba ke ukuthi nathi secret yethu leyo. Ende sibonile sithe xa siyentengisweni sabona amagqiyazana echulu kunyathela ehambela phezulu. Hayibo bebahle bembetshembetshe besiza apha enqubeni benxibe impahla zikanokutsho. Ingathi ngangena ke phansi kwale andongena. Zinhle izimpahla zimbetshembetshe khawusichubele into yokubana siyaqonda into yokubana umxholo wazo zithi June 16. Yes. Khawusichubele ubana kwenzeka ntoni kanye ungaqala ngelapha eca kwakho. So nje kulezi we're shooting a Hector Peterson Museum yesterday. We just paying tribute to the youth of 1976. Abasilwela nje ukuthi sibe nemfundo sikhululeke njengamanje. So zibe inspired ngendaba zesikolo. Information sithole lapho kakhulu whereby ama-shirt esikolo inspired mara sibe sa exaggerate ukuthi kube khona izinto ezenzakalayo sibuyise esimeni samanje sokuba ifashion. Okay, wow. So le exaggeration yiyo le ema-sleeve ba athi woqo. Yes. Wawona nje iketi zibe nkulu, it's more of exaggerating mara sastika kuwa ama-tunic ekolo. Okay. Ukuhamba kwesikhathi yebo. Ngiyabona phana nekawusi nechopsi. Hey kuningi. Splitted skates. Kweli cala lingapha? Yena khona as you can ama-tiles more symbolic of school uniforms nama-berete. Igate lezi ezivulekile simbolize ama-tunic. Khawujika uthi baba henke? Yes. So njengomuntu oselula ungathi mhlawumbe yeyiphi imingeni othujamelele nayo siyasatsho ngaphambili into yokubana siyabona ukuthi xa ziya kwamanye amazwe ixabiso lithi xaxa okanye liba sezantsi kodwa nina ngokube kufuneka ube ngathi niya compromise wena kweyakho indlela ungathi yeyiphi imiceli imingeni othe wajongelana nayo? Njengoba sisaqala nje nami ngiphuma esikoleni ngonyaka ondlule sisaqala sa understand ukuthi ngamanje nabantu sisadila nabo sisaqala labo sakhanda ubudlelwane buhle. So ama-prizes nakhona siyawabeka phansi kancane angabe too much. Oh, okay. So ndiyathemba into yokubana banithe xoxo nikwazi ukuvakala nani emibokweni. So nisebancinci
kwaye nizi-models. So kubo ke bona ubathathelela nje ungathi ufake abantu abatsha abazi-models kubaluleke ngantoni? Kubalulekile ngoba si-empowerish bona abantu abasha ngoba usuku lwabo lolu. Bengekho abantu besingadila nabo because sirepresenta bona njengamanje. So besidinga ukuthi sibe khona abantu abasha esikhuluma nabo, esenza nabo ama-campaigns, yonke into esenza involve umuntu omusha. Kuyabakhuthaza nje lokho kuyikodwa. Uye wachaphazela earlier on into yokubana sijonga umzila asele bewuhambile kwaye sikhululekile. Kodwa xa ujonga ingaba sikhululeke ngokwenene singabantu abatsha? Ngingasho ukuthi sikhululekile because akusafani nakuqala. Izinto eziningi ichangeile. Njengamanje umuntu uvumelekile ukuthi awenze into ayifisayo. Uyahamba nje ukhululekile. Ziningi izinto ezenzakalayo. Bane access usuyimfundo okubalekile nje kunawo konke. And ngathanda into yokubana ukhuthaze umbukeli ojongileyo ekhaya othi naye ndiyafuna ukuqala kushishino lokuyila impahla kodwa andazi mhlawumbe bangaqala ngapi kuyo lenyanga yabantu abatsha funeke athi xa ijongile avuke athi ngoku ndiyoqala into yami umkhuthaze nje ungathini? Into engayisho nje ukuthi akaqale ngaleyo kanako even if ngathi uthola inaliti ngesandla uyathunga because nami ngiqala lapho esikoleni nginciphisa amabhuku ekolo aqale lapho then abekelele ukuthi lapha khona athenga umshini lo omncane aqale nje khona lapha ayenze izinto izobonakala isikhathi ngokuhamba izobonakala. Hayi umuntu omtshandi ndiyathemba into yokubana uthe wazivela kodwa ke anikwazi into yokubana ndingaboni ishirt yakho apha ngasemva. Cela nje ujike uthi the Soweto uprising was a pivotal movement in South African history. Gumbhalo ke mbukeli okuyo ishirt kaSandile Xaba sithetha kaloku ngokubaleka kwabantu abatsha kwezoshishino. Ngoku ke masithi qhwi evenkileni qiniseka ngqusha lazi sabhiyozela kaloku usuku lwabantu abatsha.